Evo nas ponovno Stefan Watch 3007. Sad ćemo snimiti jedan gameplay, igrat ćemo Stronghold, pa ajmo! Danas ćemo praviti dvozamak. Idemo tu. I idemo, bit ćemo plavi. Pravimo zid. Idemo op. Tako. Ovako. Idemo ovako. Opa. Ogađaj nas. Tako. Ako vam sviđa igrica, recite mi, ja ću snimati još. I ako hoćete da ću vam link za skidanje. Nije teško uopće skinuti, možete i to sami ako budete htjeli. Razumete? Ćemo uzeti ovo. Nije teško ni malo. Eto, na primjer tako. Onda ćemo ići ovo. Postavit ćemo ovaj. Sad ja moram samo ovo srušiti malo. Proširim još. Ćemo ići tu. Tako. I sad ćemo da ogradimo. Tako. Još malo i idemo ovdje. Idemo ovdje. Idemo ovako. I za nekoliko dana ćemo snimati Minecrafta. Snimat ćemo PES isto za nekoliko dana. Ćemo i te igrice, onda ćemo uzeti vojnike. Samo da znate, ćemo snimati i to. Ćemo još. I u komentarima napišite da radim šta da snimam, ali trenutno sad ne mogu više ništa osim ovoga, a vi meni recite šta vama odgovara da ja skinem i snimat ću. Isto kad i PES budem snimao. I eto. I ljudi, idemo dalje. Sad ćemo da nemamo strelce. Postavimo ih tuda. Ove sam malo omašio. Dobro. Uzet ćemo ići ovdje. I ajde idemo. Opa. Tu i postavit ćemo stepenice. Svoje mogu popeti. Ćemo uzeti tu. Nadam se da ste uživali u ovom gameplay. Vidimo se sljedećem. Pause!